Болгону bir gana gün 10 mayda sport ordasında Kırgız satirasında özünün çoğ ordu var. Kırgız madaniyatına emgek singirgen işmer. Жазуучулар союзунун мүчөсү Рахман Разыковдун 70 жылдык юбилейине арналган Куудулдар сынагы. Катышуучулар Ильяс Маналиев, Алтынбек Ажалиев, Болсунбек Стакиев, Эсенбек Кыдыршаев, Назира Жетегенова, Талант Гуламов, Кульжайна Атаканова, Кожо, Джапар Төрө, Нурхат Доктурбеков, Ильяс Крутой, Эльмурат Биталипов, Мирлан Аблечев, Насият Бекамбаев, Канат Мадымаев. Сынактын алпаруучулары Тынар Курбаналиев, Каныбек Разыков. Билеттин баасы 1000 сом. Сура билет телефону 0706 213 630. Рахман Разыков агайыбыздын ушундай жаркын эле салган Куудулдар сынагына кош келесиздер. Ассаламу алейкум. Алыйкум. Жылдыр муну берака. Береге жылдыр дем бер жака. Эртеменен бери куулап жүрөм муну, Эртеден бери куулап жүрөм. Жаңы жерден кайрып тосуп келдим алдынан. Кебете сууга да. Былтыр мурдагы жылы жазда кеткен ата мен катын алып келжикишимин деп. Кана алган катының, кана? Кана алган катының? Же катындан же отундан дайының жок. Sen ketkenden beri kança erkek üylenip kança katı men ajırashты kebete suuga taw. Kana algan ayalang? Em alıp keleyin desem aprelde жазда революция olup ketdi anan. Em revolüsiyon senin katına kандай tiyişesi var? Joyum Oşo revolüsyoner katını alayın dedin bilece. Men gelin al oşo gelinin çayını içme oşo revolüsyoner gelin al var oşonun arkasından lozunga götürüp jüretegem dem görüngen jerde gelindi götür avuşuga dep koygula dep. Joyum alıp kelgende mындай ЗАГС болсо площадка чыгып ЗАГСка чыгайын бы? Площадь бошо оятпайбы? Площадь нелерге силерге оюнчукмун не площадь, оюнчукмун не? Катын алганың деле площадьта жүрөсүн, антташканың деле ошо жерде жүрөсүн, куушканың деле, атышканың деле ошо жерде жүрөсүн. А башка жака барсаң өлөсүнбү? Анда мал базарга барайын. Bir uydun жанына туруп, кел мына уй жакшынакай экен, ушу уйдун жанында сүрөткө түшүп коеюн деп. Мал базарга, малдын жанына барып сүрөткө чыгайын. Атаны жаман атаңын алган сасык, сасык. Жела уй, малдан жиркенип калганын кара. Эшек менен эле чоңойбодуң беле? Кебете сыйң ата. Жела малдан жиркенип, жана кубалап келесем жолдо эшектерди көрүп алып, аяштарга кебете сыйң. Kodiklerin baldız kılıp alay mı? Kebete soğuk. Uqtum topalangda mine kılıp jürgönüngö. Mine kılıp jürüpmün? Aytıp bar elder. Balang magazinlerge girip maradör olup jüret dep aytты kebete soğuk. Oşo tonogondan sizge dele salmadın mı? Geldi. Geldi. Razı oluş gerek tak şine. Eki mişok tufili jönötkönö kesin geldi akmak. Hem kolgo tiygen uşun dele paydalantıral dep açıp karasak jalan sol jak eken ayban. Senin tufilin ayılga bargandan beri ayıldın jarımı sol jaka basıp kaldı mınonday balımca. Koşunanın baldары çoğ холодильник, televizor düşürüp attı. Görüp alıp içim güydü o şerde. Tili kolun aşalı tegir uşuğa jetpey kaldı bu dep. Kebete su vatan. Andan keyin ne kılıp jürdüң? Andan keyin referendumda jürdüm. Referendum ötkөрүп ne kıldыңар? Biz ar başkabız, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Президентти шайладык го? Кимди? Отунбаеваны? Кимди? Отунбаеваны. Aynen. Referendumga dep bargan bülteningde Otунбаеванын оозу жок экен го. Батпай калса керек да мен каяктан билейин. Кандай батпай калат? Geçe 29 partiyanın spesagi bardı go bir kulaç bolup.
Etegin taşqa bastırıp bassağın apana qarmatıp koyup nar verip basıp жүрüp okudum o şerde. Gebetesi otu. Andan keyin ne kılıp жүрдің? Андан кийин эми алып келейин десем, мына Ошто, Жалал-Абадта когалаң болуп кетти. Ошакта жүрүп калдым. Ошто суутуп коюпсаң, ошто суутуп коюптур бу. Эми классташтарым, досторум бардыгы патриотпуз деп кетип атса анан. Güydürgü. Patriot. Sen birinci özünü güzgüden karaçı. Sen birinci Kırgızga okşoysun bu özü. Sen ce Özbek'e ce sen Kırgızga okşobaysın gebete soğuk. Sen oşta cüretkende uğu apana göz yesimiz çıkıp ölüp kaldık uyda. Kimisine ce olursa da cığa çağı öldürüp koydu uyda. Niyesi çok atan? Эми сиздин балаңызмын да, алманын түйүнө алма түшөт. Sen uşu benim balam ekeninde de gümönüm var mende. Apan dele bir söğük sağaktun eme. Min dele bir söğük sağaktun eme min. Tek taramışta olup kayaktan fayda oldum gebetesi o ata. Өзүңүз өгүн аяш атамдар менен ичип отурганда кайра мени көрсөтүп алып, шылдыңдап аттыңыз го? Ne деп? Жоонуму таптап, акыркы удар деп. Акыркы удар болгондон ушундай болот да. Oşo sağa kayragan, sağa korugan kayran udar oşol. Gebetesi o. Senin mınday olarını bilgende udar kılıp oturup öylece mınday ele ımdap kaymak eken oturgan yerden gebetesi o. Minin ata. Patriot da meyesi yok. Hoşta suutup koydu bu. Sen mine İçki İşler Ministri olup kettin be. Жок. Sen bu olup kettin be. Жок. Ağlar bargan yok ko? Барбадыбы? Bargan yok akmak. Hoşta el kan geçip kırılıp attı. Ministerin katının koyunda jatıp general aldı akmak uyalbay. Niyesi yok atan? Hele patriot bolup. Andan keyin ne kılıp жүрдің boptur? Андан кийин мына парламенттик шайлоо болду, агитация жүргүзүп жүрдүм. Kökme. Agitasyany minentip eldi bir yerge çoğultup oturup alıp agitasiya kılat. Uktum kılgan agitasyany. Kırgızstan'da türe kıdırıp çüpürök baylap жүрсүң akmak. El mine dedi, jurt mine dedi. Mamleket biçe mazar mı? Saylağını şıltalap kalagan yerine kılıversen yaraşa verebilir sana. Gebete soğuk. Sen izlep çıkıp 4 gün degende aran geldi müyge. Koyunçu ata bir ile gündük yol bu. Jürdüm görüngen baktım tügünde Kur'an okup şerdi. Daha kim öldügen bir yerde de. Kur'an okup atıp mında kılıp karasam bir çüpürök tanış. Kayaktan gördüm öyle dep koyam. Apanın çoğuluğundan beri ayrı bilipsin akmak, apanın çoğuluğundan beri. Kapkıla dediden ne olay? Apan casız yetimmişke çıkkanda oşondan beri çoğuluğu yok. Başına Respublikanın ak kepkasını giyip jüret. Niyesi yok atan? Apan ököngörde meyi var mı silerde? Apan ököngörde meyi var bu. Bayağı günü Joldaş Bey gelin alıp aksakallar meni aldığa düşüp basıp geçsem apan oşo toyga vardı jetmişke çıkkanda. Başına Respublikanın ak kepkasını giyip al o şerde. Anı görüp alıp aksakaldar şıldındap meni. Ayaş açılıp ketken o deşip oturup alıp bunu ertenki şayla koçayın üylensen üylendin. Üylenmesen Toktaralının kızına zor tutup jürüp berip koyam uktun mu? Men seni aldım asal bizde kovalap jüretine uktun. Şangdıra kol çağıp koyuңuzдар. Tınar Kurbanaliyev jana Şergazy Orolovtar. Tınar Şergazy. Tınar. Kayra aytıp koyun sүйүнүп kalsın baykuş. Çen. Aytçı dedim makul aytam. Oy Alparucu degen jaman. Men aytçı anam familiyamda aytçı. Bir iki kızlar var familiyası yok. Alart koyun da çıkı öyle. Falanca yetim de koyup git kalasın.
Анда эмес урматтуу туугандар, кайрата мындай залды карасак энелер иш турат. Аларга да кичине бир мындай живой деп коет го, мындай тирүү менен, аккордеон менен Татнакай өзүнүн үндөрүн берсин деп дагы бир жакшы инилеримди бирин чакырып коеюн. Марат Шариповду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Марат Шарипов. О, Марат. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү Борончу байкебиздин 25 жылдык чыгармачылык юбилей менен куттуктап, Борончу байкем айткандай бүгүнкү концертке улуу агаларыбыз, улуу апаларыбыз келген экен. Сиздерге арнап Асанкалы Керимбаевдин "Сендей мага" деген ырын аткарып берин. Тарақ билip жазда бүчүрүп айларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынып, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай. Көлгө жетпей сулар солуп акпаса, жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса, кайсыл кызга кадалбасын карегим, бары бөлөк, бары сенден башкача, кайсы кызга кадалбасын карегим, бары бөлөк, бары сенден башкача. Kimden kalgan tabiat katarınız, kimden kalgan hüydönülür canınız, jürük türtüp koştup jürüp oturar, özümdögü sağa degen sağınız, jürük bezip koştup jürüp oturar, özümdögü sağa degen sağınız. Darak bilip жазда бүчүрүп айларын,
Күздө түшкөн жалбырагын сагынып сенден сулуу болсо дагы алганым сенде мага бул дүйнөдө табылбай сенден сулуу болсо дагы алганым сенде мага бул дүйнөдө табылбай сенде мага бул дүйнөдө табылбай